Wetiri arwe kemero na tui tokuretera hani ontuko chionde cia lamisi tuma makurungune ya power kendo tira no kumea mantu yonde yara ya witana mbere dene ya county mirongo ina na mwaja ndiguru ya Kenya na ome ya ndiguru ya Kenya arwe siasa ne otumbura mantu yonde no tira kinya kururira bari haraya nturene bauma bakabatana baukumarune ria mantu ya thuki na bakiuma bakauma na echokio echokire aku ria tongere baro dhure na bara bakwenda ite bionde bikethira bikiuma ndene ya Weru TV kire mubango URW siasa na maita yonde no withira ukiona Weru TV arakuonde ukethira ori turi mitandao ne nonto kire ntuko 28 turi mitandao ne nonto kire ntuko 28 Weru TV mutandao wa Facebook niyo nini kuluki ya milioni 33 na bone kuonania wendo bwaku na utwitikia kiri ukuretera nteto cia uma na cia witikika kou no withire wita kiri QR code Weru TV neku ukethira wiscan no scani okuma kiri mutandao wetu wa www.werudigital.co.ke kendo tira nukwithira ukiwa nteto wari kuya kanoka download app yetu ya Weru Digital. Weru Digital teto cia uma nitumetho na mato yaku. Na tuko ya ruare minister wa Kigena John Bandi na thomete budget ya mwaka yo 2026-2027 kendo tira ne bakubanga mitaratara ya thirikari ya mwaka yo nibethirite baitongithia mantu yugima urimi barabara na mantu kathomba ira budget yekethira ikinyaniria kiri mwaka 2020 ukambiria ntariki 1 mweri yo mwanja mwaka yo boni butukethia tukario tukuborore kiri mubango URW siasa tukawatira na mutongeri Baraka ndene ya mbunge ya county ya Meru mheshimiwa Mwendaithile tukethia twina mutaalamu wa mantu yeigi uchumi bwa biashara Eric Mutweri na MCA wa Karaya warirorerera Peter Mutuma Kalembe nore mwerekeria wa JKF yani tukudurandite kiri nteto cia Weru utukuborwari Kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Minister wa Kigena John Bandi kuthoma budget ya mwaka ya thirikari 2026-2027 ya 4.8 trillion. Abunge kurita maoni mwanya yegie budget ya mwaka ya thirikari 2026-2027. Nkaja kuoneka Bandi ya ita mbunge na retere kwa riria kiri bunge bo kuonania budget ya mwaka ya thirikari twitite. Mucio tiwa na kirigana kimako nyuma ye thanduku kwithirwa riome ya nyumba yo ntere chigakue mara cia Weru Mwaneto mathithio tukuborwari ni Murwini Kremi na ni Mutembe ya Dwanda tukiambiriria hubwa na kimako ne biko yiri nturene ya gakue gicio mbunge kia mara nyuma ya thanduku kwithirwa ri ome ya nyumba yo muti wantereu akariba ntiru ne bona netie kimako kiginene bakiromba nende uchunkuni kwithira bokibudho kenda kumenya ndi bobo bongo bethirite bakibwithia untubo mandiki wetu anteto kuma cio kia mara Martin Mwambi na utwambiriria na dibotie utukoborware Salike yakuya gaturume nethambie megiro nethambie morogi nethambie inya cionde ciankoma guku tinja ya nthiguru ya Kenya guku imuchie kwa mokurwenere muchunku nturani agakuikiri gicigo mbunge kia Mara. The spirit of the dead, we call it to go back from this place to where it came from. Tikiri chinde macha Nigeria chende mayongwe gwite nturenia muchunku mwekurwa kena nkinya twana bethirite ithanduku ria kuthika muntu tari moyo na nkinya mutharaba murangoni kwago muchie munthi esindwe nkomegwe esindwe ikatanduku kakagwe kamtomo kugwe kakena lingwa mudalaba ithanduku rijiro ithanduku ria mbao na nkinye ithanduku riri na mutharaba mujeru mamakanĩtie bareta muthinjiri kenda kuja kubonera na nkinya kubaroreria Mwathani gukorokera roje ruru rutharime
turioria irundu bionthe biankoma muthinjiriye bangite na rũũjĩ rũtheru ibuku rĩa nyĩmbo bibilia maguta mabetarori kĩbiriti na nginya wĩrĩgĩro arekinyia tayari gũkandana na nginya gũkindakindana na marĩa makomweterete bwakulomba tukulomba muno ona nini ndombire ndiri o au ndera mwadari gwe umburaga maria mari idoni na gwe wize mesiria mankoloji yetu umbura bubu uno kwa tulombete kulomba patile nani katekistu yetu eja no watutetie na mahoya tukina idia na ndikulega kuya ndiraregete kuya buruburu reke bakinya betirori nyuma ya kuromba gintu ithari mwaraturiria ithanduku riri rũũjĩ rũtheru ithanduku rĩrĩa rĩrutire gatogo kanini gatogo kajeru na nyuma ni kurituriria maguta mabetarori tayari kuribithia indi muruta wa mbere ithanduku riri rirarega kugwata mwanka muruta wa kairi na ithanduku rikuidua na niraremete kuyagwe kaliongererwa kabisa mahoya laya na njĩra ya mahoya nuntu nirararegete ithanduku riri kuritwigika rirutaga ntogo enjiru igikoraga turi rirarega kubya buru na irio muthinjiri yarikire chumbi na nyuma ya mathaa mathatu gwaturi bagitirimithagia nku ithanduku riri riragwata mwanki na muthia kuthira bururu na gutire gintu gikurikundeni Ketũrĩrio rũũjĩ kambirio kuma togo ona ndarigara muno ndauga ene gĩkome gĩkĩ kweja ndauga ngai gwe mutura moyo na nte gukwarani mwarani gwe rurakwenda gwaku mauntu mau monde gukedwa kwigintu arambigiri aratwigirite ne untu bune bucoke kwae gutari gintu gikuri thanduku ni riri ndenia turi baugite muchunku aturite na ndwari ta kumenyekana kuma mweri wa kenda mwanka muthiru na mwanke munde muchunku aturaga kuthi cibitari gutari kyo gikuonekana ero gute murimo na irimi cionde irengetu atia tukauria endere murimo wote kuoneka dibitare le kole murimo ukali leo ni lele mbonire kanyamu gakano ndongamiria njala ndamwira mwarani nende murimo wa mushonko ejete kodira kiripotera ndeto chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Rwangi rwa ugima urimi na ntobakuru ni bonekete ukitha bonene kiri budget ya mwaka yo thirikari yo 2026-2027 ukulukira budget ire thomi ni Mr. wa Kigina John Bandi muthenya yoruari akiaria Bandi ne thirite itaria mantu kathumba ira bangite ukire na yorimi kenda kurwa na kiaramu kira kithere tampara ndene ya muongo yo Kenya akiwa kinyarimi bakethera bena kaita gake akakwamukira mboleo ya mauri ya nthi kenda utire ni baukire maketha na wika mbeca mebukone yo mwandiki wetu Anteto Uneli wa Kithenji aina ribotie ni bajeti ya mwaka 2026 gweta 2027 ijuketie mungana jua mbecha baribari 4.8 trillion igitarirwa ni Minister wa Kigeni John Bandi. Mr. Speaker, the message from Kenyans across the country, from our rural villages to our bustling towns and cities, the ordinary mwananchi is clear and consistent in their messaging. They have genuine expectations from the government. Kenyans want an economy that works for them. Ndwangi mwanyasi getengero kiwango kia Kigina tukiambiria na rwangi rogima ani aria rombete kuthura rukiona mbesha baribari 175.5 billion rukiganwa maita jathato. Access to healthcare has expanded substantially through far-reaching reforms aimed at strengthening primary healthcare, improving service delivery, and ensuring sustainable health financing. A total of 31.2 million Kenyans are now registered under the Social Health Authority, compared to about 8 million under the defunct National Hospital Insurance Fund, while 228 primary care networks have been established and operationalized. A total of 107,831 community health promoters have been recruited and trained, while 16,810 medical interns have undergone internship, bringing healthcare services closer to communities. Kiriro nyiro urimi na ugite kuri na gukira gukunene kumania na kunyiwa kwa maguri jabatalaiza. Since the rollout of better or bottom-up economic transformation agenda, the agriculture sector has registered key gains that include the following: reduced fertilizer costs through government subsidy programs, increased marketed agricultural production, expanded food security interventions,
and strengthened farmer support services targeting both smallholder and commercial farmers. Specifically, fertilizer disbursements under the fertilizer subsidy program have increased substantially to 21.3 million bags in 2025 from, listen to this, 1.4 million bags disbursed in 2022, while the cost of a 50 kilogram bag of fertilizer declined from 7,500 shillings per bag to 2,500 shillings per bag. Kimera Giampempe. Between 2022 and 2025, for example, maize production almost doubling to 67 million bags in 2025 from 34 million bags in 2022. While maize imports have declined substantially to 3.3 million bags from 9.9 million bags over the same period, reflecting improved domestic efficiency. The increased production contributed to a decline of retail prices of a 2 kilogram packet of maize flour from an average of 250 shillings to an average of 165 shillings over the same period. Mushere. Paddy rice production also increased significantly to 303,724 metric tons in 2025 from 192,299 metric tons in 2022. Potato production increased to 2.5 million tons in 2025 from 1.8 million tons in 2022. Nakinya area. Production of milk has increased from 5.5 billion liters in 2025 from 4.6 billion liters in 2022. Nibatengete kigina kianto bakoro bareba tego shomba na kinya bareba na mawathe. I propose 41.8 billion to protect the vulnerable Kenyans, including 24.6 billion for cash transfers to the elderly persons, 8.9 billion for cash transfers to orphans and vulnerable children, and 1.5 billion for cash transfers to persons living with severe disabilities. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenchi. Boya Nele, ni kumakiri ruono runo to kudia maoni yaku na ireko yorode budget ya mwaka yo 2026-2027. Maoni yaku na ireko ukoni ya budget ya mwaka yo 2026-2027. Haranda batu kulukira 23578 namba yetu SMS. Kanakiri mitando yetu yo kinyaniria kedra nkito mochoki ya kura tuweta na mbere na ntato chietu utuko boruare. Tuweta na mbere Yati mwago na nkanyane bikujiri kumobisine ya Minister wa Kigina John Bandi mwankai karone biambunge. Barabara ni onekete kuyirantu. Kendo kujira mwago yujira ya rimwe o mwaka. Hende amona bunde ni ambunge na ambaya bunge baraba ukinyite kuthikira rwariro yukari eni muno. Mwandiki wetu Anteto Dorcas Wakaria aina ronoro. Mugeni monene na aru ikarone bia bunge nene muciene ja Nairobi agukari Minister wa Kigina John Bandi. Urio gweterine ya Kenya bonthe kuigwa nimbi babangiri kirimende kithia ja budget ya mwaka jo Kigina jo 2026-2027. Bandi ambiririe rugendo rona aru akiri nyomba ya treasury ekirio karia bonene muno ni mabitha ba polisi kuma itengone mwanya mwanya na mabitha rwangine rwa Kigina bekirite suti ndongi chiena maua na ngari iria gukarikirio kimbo ni ukaria bonene. Agukinya ikarone bia bunge na style Bandi ne thire kirio karia bunge na eterine atongeria bareo mukaririgite wa kamiti ya Kigina bunge ne Kuria Kimani munini wa Speaker Gladys Sholei na mbunge Junet Mohamed gatigati Kabangi na guchiete kia kunene kwa biriago kamatite kiri kiondo gia Kigina kia mwaka ja 2026-2027 Bandi no kiririe thandu kuriri na rambu kionaniria kia agu kinya gutariria Kenya nimbi babangiri budgetine ya trilioni nyagatanta inyanya mbere ya gutonya bunge kanyaga kuringa mbicha na atongeria mwanya mwanya bena sutire na maoa kibarani gakujirirwe
Akenya ni bonekere kurunga mangitone iriri akuwe na bunge beterete kuigwa na kuona mwago joge muba maabitharo wangine rokigena gutonya ikarone bia bunge. Gya kurigaria metho uringitega ome ya bunge no urigare kethura ni kwa bunge bagutigi nonto badi akithoma mendekithia ja budget itebibi ingene bionekete bitena anto abunge baka imono bakioneka kwithiro ikarone bia bunge. Bandi ambirite kuthoma budget ya Narua na njira ya gukathangwa tanire ya mututigi Raila Odinga na Rais William Ruto ukorokera broad-based government akiuga moroto jo Odinga joari gukinyakanan gukorokera Singapore. Nkiripotera Nteto Chawero TV Mbitagwa Dorcas Wakaria. Minisita wa Kigina John Mbadi na atariritie mantu igi ukire kithomo nthigurune ya Kenya akiwa batira mbeca cia cukuru ni cio kinya grade cukuru itechere na kinya kwandikwa kwa arimu barabethirite baiba junior secondary bethirite bandiki na kibarwa na atariritie kinya ba ukire kithomo na njira utira kwina mbeca cia ukire kithomo kia primary na ke secondary kenda utira na bonde ni bakwithira bakiana na kiri uthomi bo. Kigina John Mbadi na kinyithitie budget ya kimanja kia trilioni 4.8 kire bunge nene tainyanya cia ruare. Thank you very much, Mr. Speaker and honorable members of the 13th Parliament of the Republic of Kenya. Mbadi nendekithitie barabara kuewa bilioni 4.6 irio barabara ya kuma Isiolo wita Gutulo Mwanka Mandera. Towards this end, I propose 220.4 billion for development of roads, including 44.3 billion to support construction of roads and bridges, 58 billion for rehabilitation of roads, and 118.1 billion for road maintenance. This balance mix supports connectivity, freight, efficiency, and long-term road preservation. Mbadi nandikithitie bilioni 3.9 kirwangira kithomo na ra bilioni 1 ni cia kithomo kia utheri kia primary na cio bilioni 54.6 ni cia kithomo kia utheri kia day secondary schools na ra na bilioni 30.7 ni cia GSS na ra na bilioni 4.9 ni cia kuandika arimu ba intane 2020 kiri mubango ya permanent pensionable kuma Januari mwaka twitite. Within this funding to the education sector, I propose 7 billion for free primary education, 54.6 billion for free day secondary education, and 30.7 billion for junior secondary school capitation. Those two lines, the free day secondary education 54.6 plus junior secondary education of 30.7 adds to a total of 85.3 billion. What was it in 2022? In 2022, it was 62.4 billion. Mr. Speaker, I am proposing 4.9 billion to be provided for conversion of 20,000 intern teachers into permanent and pensionable from January 2027. Mbadi na wite na chionde cha thirikari ikabwitha chokulukira mitandao. Mr. Speaker, going forward, the next steps will include full rollout of the system to all schools and other procuring entities that are yet to onboard to the EGP system. Continuous user training and change management to improve adoption and system utilization will be conducted. Further, Mr. Speaker, beginning July 1st, 2026, there will be no exemption. There will be no exemption to procure outside the system. Raymond Mwenda, Nteto Chawero. Akaribu mrejesho mbunge katika ndisi ni baritite maoni yoko ni budget ya mwaka yudhirikari ya 2026-2027. Akariba ni bona ni tikurea kwa ndiro kuone kiraba kuwa Kenya ni nthinto ngwinde mbesira nyingiri ite marandune na ikie tumi Kenya itikwithira ikinya kiri mantu yegiweti na mbere. Ni bakuriara ni na mbesa hii cia kobero na ire ciethire kirita ngwino ntu kuma Kenya irambiriria kiri mantu igi uthomi bwa budget utiro Kenya yotariria ni na mbesa iromba wana ngwire ciethire kiritira Kenya nibo wetenende urombi bobo marandu kinya bune untu bukuringithia budget ya Kenya bunene bakiromba thirikari nende uchianda bobo ya kenda kuritira mukenya ngwina mbesa ira mukenya akoitithwo oti. Brian Kimathi na ribotie. Nyuma ya waziri wa Kigina Nthigurune niwe John Mbadi kwithirwa akithoma budget ya mwaka 2026 mwaka 2027 na ndiba mweba Kariaja kaunti ya Meru ni basiumerite kumeneria budget yeje murire tigania East bakimeneria ureibwa marando. Huyo jamaa ametufulisha.
si tunakuanga tunalipa rent. Hata pikipiki kuendesha tumeshindwa, tunashindwa vile tutaendesha induthi. Bae wanga budgeti they are luxuries nonto bale yana ngira ndi batura kwingo baliteta no tengo eto kuona ameto misuse vya kutosha mbesha yuba otumera batala budgeti jeda chesia luxuries ciao ni budgeti eteno tedio ondo bete chonde iboyete marandro yaboyete utengo etuonete kwa sisi kama wananchi tunalalamika zaidi kwa yale president wa Kenya anafanya pamoja na executive yake. Bakiuga batimenyaga marando jakithukwa na kiria jadithagia na kumeneria utumiri bubui bwa mbesa. Ni pesa marando ya tugura yothe utira andu toya ni raisi na mbunge bawe nonto baraki ibete barera andu ryo bagonyotura manto nto yo barera andu biayu ibete ba batonye batitwirite wata batuia nyato kwa utemenya na to fuliseta to kathiro ora bokuibua fuliza na to fuliseta bio tute kumenya bore kendelea lakini ngai atwa mutongoria onge moya bore to gethane amuriri iguthomerwa yo ntoroganio ende batu athukua kuma thirikari iri nthi na atwanjiriretie mwanka yuro thirikari ne tonjoete Teresia Nkubu Southimenti kinyabo bakiregana na bajeti eje na kuria mubunge wa Shadrack Mwiti kurega kumikurukia mbunge mujumbe okwandira mukanya severally weta kwa kiuga mando yonde this time round ningo muroma ni mugario Southimenti bajeti eu au mirari mundu ombere aregane nayo no ndo tuteria torithithiria bajeti ando bakai bakerembeza miuko bakarebo batongi na atu kunyamara angora mujumbe I reject this bill in totality ugo waigwa gukurukia uwekari twakabana nago ndebene budget ya naruan iromba 1.1 trillion extra eke marando no rende tuna 13 trillion cha marando otaka almost 15 trillion cha marando aratwitete yani ntaigwa thirikari ngina ntoko me formula ko yotumira ya kuromba marando ugika ya marando ne lakini gwatu tukathithia budget ya 4.8 to fund safari chaome mbunge akindo netengeri 48 billion yani mbunge na yuga yes utemugambo junge ije yuga yes yani yes vari yes we mbunge 48 billion kuona nya kithoma kiarie ni untu kira twetho tutagete kire budget tu mwananchi wa common ni gintu kira gitagwo beterori turirwa akikunengerwo capitation ya mieri 3 after mieri 3 na tumukuni atagwo akara na excuses ira tukwewa ni ciandwa ire cirendene ya Iraq na nthiguru ingi so which means maguta jakendera kutho jari iguru na jari iguru transportation yegaitia ugori bwa into bira tukugura inyabu bukethora borembi bore iguru mwananchi for the next 1 year oga muchibini onto maisha jakoma ke report lante to cia Weru TV mbita Brian Kimathi. Utukubwa turi kuria maoni yaku na ile kuiru ya budget ya mwaka ya thirikari ya 2026-2027 ita nambere korana batwe kethira kithoma machoke yaku katone kanya kambere gakuno katwichokera rirondo ukire kithomo KCD county ya Meru. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu Sacco nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya Yetu Sacco narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarure akwena gwe. Yetu Sacco, your success, our pride. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweja gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yeah! Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Over the years, we have demonstrated that graduations are climax celebration of a rigorous academic journey. Several years, we have wafted skills through our classroom, laboratories, hostels, sports, and of course fun at campus. We welcome all our graduates, parents, guardians, our visitors, and all the stakeholders. Going down at Imperial College of Medical and Health Sciences, main campus Thika. Tubugwa tugeni kiri the Meru National Show iria banganitwo ni Agricultural Society of Kenya. Watana na tukuma Jumatano ya tariki 17 mwanka Jumamosi ya tariki 20 cha mweri Juju kininege Gitoro Showground. Aja ukaigwatira umenyo nkuru kibwege urimi boimera ndethia konjorithia urimine teknolojia cheki nandi chi urimi na kinya gukenera mwago gutigutigira marine shiringi 300 kiri antu banene na shiringi 250 kiri twana. Special party mari ni shiringi 250 kiri antu nene na shiringi 200 kiritwana. Ugakurukirwa kugwata nteto nkuruki ringa thimu kiri 0724 566 931 kana 0725 911 588. Kumagara ine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao.
Emelok nenana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Wana tuweta na bere kurumbira nteto chia wero themwe. Gavana Omero mutumantu ethinge na kinyete wondini ya kisime shombunge kabore kudure kirasi kia ECD. Akiaria gavana mutuma na ataririte thirikari wene akite irasi Kathumba ndene ya kaunti ya Meru. Akimene ndio tongire bu kabere akiwa ni bwaremerwe ni kwalele bobo ya kithomo kia ECD. Na wite thirikari yawe yatire kithomo kundi kikowatilo bobo ya kenda anabani ni bete na mbere kumenyerwa kithomo. Akiaria kirindunga yake wandini ya kisima na nkurukia akiaria kire chukuru ya Muringene primary akirugura kirasi kia ECD gavana mutumanto ithinkia na kuyerete gikikyo kirasi kia mbere wakwa runguru wa kaunti mwana kwithirwa arimu ibatwire kuromba kirasi chukuru eno ndi utongoria bububunde gutire gavana wabaririkana mutumari ugana umetie mono wakira chukuru eno kirasi mwana kwithirwa ethiritwa ari kiteni wakagita kamwanko omwe ntikuwa gikyo kirasi kia bithatu wakwa mwalimu Mbonaya ni ya 3 kujengwa hapa ama ni ya 4? Darasa ya county ya governor ni moja. Nyinyi watu wa Ntribiti babu na ngateka bogorongo era mangavana barabangi. Ngavana mbere ataka kirasi. Na adhirete miaka 5. Ngavana baire ataka kirasi. Na adhirete miaka 5 ofisini. Ngavana wa bathatu ibo murika reta wate rega no baire. Ataka nteko dhonya na gete ilasi birea. Babu na ngateka bogorongo era mama. Uteke lasi yaka? Na miaka 2.5. Si mama alikuwa anasema alijenga. Ka agire kiondone kiawe kana ine kaiko awe agire muchi. Mutuma na mwaka yomwe. Na mwaka yomwe mutuma no rika na sugwe ntora ya Ntirimiti. No rika na toana toeto. Ato itama batine. Atoreta kirasi keshima. Kenankanya. Kegekera nankero kebekere motisha ya kuthoma na bukonia mubango wake wa churu. Madam Jerry, the quality assurance officer, ametu challenge ya kwamba tukipea ama tukilisha watoto wetu wandogo wale ambao sheria inatuambia tuangalie katika hali ya masomo, pia tuangalie hizo grade zingine ituiyite nau tesa wasawa. Imiarire weto mbaru na MCO wa Kisima Patrick Mutuma kiuga kagita kawathani buthiru gutire maendeleo na gaburu miaka ere na ara anu jabatu twetere ndoene twe sometimes maendeleo jaura bati kuma gutonya wa gavana antu antimeti kwende botone tabu jonete especially antu Murangi ni bonete maendeleo abo jonete kiambere ambuge kirasi giki kiare thirikari re thirire ndikana kero bairo ikoro bathiro ngo bathiro ngwa akoro bambire kuringa siasa bakiuga Mutuma na arire kirasi kia no tuko kiareo batinga bano kuja ndethira kwira manto Murangine anda kwira no ndaringiro kura no monga to kirasi no mpambecha na to contractor na to kirasi barabara kuma thirikari cia kuma 2013 barabara itageta kuthithwa batinde Mutuma toina Mutuma ndo mwera manto Antirimiti ndamwira ndaringiro kura nyinge atwere mbecha na barabara cia thithi atia kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia wero nio kambita gaki Mutegi. Antubana kaunti ne Embu ne batumire tukwatikana muri moyo mpox nara pamone de beki kire karoki obongo na bange batunga to sibitare ne ya Embu le bafaifa mona bo minister wogima ndene ya county unatumire tiete kutena mubango yo waka quarantine center ndene ya county Rita Mwaniki aina ribotie. This is surveillance we are leading in the country, and we were able to identify even the first cases zile zilikuweko Kenya mzima. Mpaka sasa tuko na kesi 1140, lakini Embu zile confirmed cases sasa zimefika 4 na tunaendelea kuzitibu, na hakuna katika zile kesi 4 hakuna mtu ambaye tunasema ati maisha yake iko hatarini. Ile kitu tunataka kuambia watu wajikinge, to avoid the contact. Let's go back to hand sanitization. Mtu aoshe mikono
reduce contact sababu ya nini, tuli set up isolation centers. Kuna wale wako Kianjokoma, kuna wale wako Embu level 5 na wanaendelea kupata matibabu. Fever, ukipata fever, joto, ukiona mwili inapata ndonda, hizo ndio symptoms za mpox, na symptoms zinaweza kuja hata kama ya chickenpox, lakini kuna tofauti ya ile vidonda ama upele ya mpox ni kubwa kushinda ile ya chickenpox. Kama waziri wa jimbo la Embu, sijakuwa kwa mazungumzo yoyote kuhusiana na Ebola katika jimbo la Embu, na ningependa wananchi wetu waweze kutofautisha kutokana na propaganda potovu na ile information ambayo ni ukweli. As a department, we have remained very open and very transparent. Anytime kama kuna issue ama kuna agenda ambayo inahusiana na watu wetu wa Embu, huwa tunaileta mbele na tunajadiliana. So mpaka saa hii hakuna discussion yoyote imeletwa, lakini prepare for eventuality is a game changer. Mwingi yuantuone bakinyite ntere cia Embe South mathikone ya mwarimu Lia Mugendi urotere uturo bowe kiri mutino yua barabara. Bakeria akaria mona tongeria ntere undi bawetete mwarimu ya mwarimu urari neweta nuratethetie ntere ubonene narane ndikinya batariritie kuoneka ko kioto kia mwarimu gitie uraborere mwaka muthiru na mwiri yawe ya kuoneka mwithone yua Nyambene. Arimu nimbarombete kioto kawe kuonekana bakiwa batemuthika mwankare ochunkuni bokabwithwa na kumenye tumikiawe kurito moyo. Dennis Mugendi na ripotie. Solidarity forever. Bagwate ne bali alimu atongeria mwanya ona kinya akali kujikurukia mwalimu wa Kirindene ndi secondary Ryan Mugendi ule na ungi akumenyekana ta Eric Mutema Muchangi barate ruturo bwa nyuma ya kugwa na bonda barabarene mathiko jojuritwe kwithikira na kiebagi kinene. Lian Mugendi ambaye tulimpenda sana. He used to encourage everyone. He was there for everyone. Kuwe na shughuli yoyote ile shuleni mwetu, Lian hakuchagua kazi. It's very hard to say goodbye to him. We would urge you, the society, our parents, let us support each other. Alia areo mubunge John Paul Mwirigi wamwe na atongeria barimu ni barombete akari kugwatira cukuru ijigite riri rya gutaukirwa na kuregana kinya na ngutu iri gwikirwa gikuo kia arimu ba. Hawa limpia ni binadamu, tunapoona all the trolls that are going around, we are not happy. Tafadhali, hawa ni wanadamu pia, tuko na feelings kama nyinyi, na kuwaekelea mambo ya uongo katika midomo yenu haifai. Tafadhali tusimame na shule yetu. Aritani amona aritoba skuru ije bwethe bwe na inyankiruki thairo hapo kurutira ana beto ngwe na bwethe bwe na inyankiruki thaira bo serve this community bukathikeria manto yara ya kwaru na unja. On my behalf, na on behalf of county government of Meru and Mutuma Ntwethinkia, passing my condolences. Ni are kinya ingise mutoti mwalimu Friend Kigitiye uria matigarija muri yonekanire mwitone Nyambene ciikiritwe maigone na tongeria barimu kuga atethi kwa ntuku ya Jumamosi taure kurabangitwo mwanka akionekane kamuntu abatero kwakara ukuru no yakathikwo theri mwalimu eteyeri ikwa ikubangwa athiko Jumamosi athikwo una storage athikwo kana akionekane mbele. Mimi nasema kwa niaba ya walimu, kwa niaba ya wazazi wote, kwa niaba hata ya wanafunzi na walimu, haki ya Gitiye ipatikane kwanza, alafu ndio azikwe. Teto mubunge John Paul Mwirigi ongerete na kuhusunko ni bothithike na uria nawe ari na riboti ya gikuo kiu aringe riboti gituone kia polisi nikenda atetheria usunkuni. Watu eka wono kumenya
imbiyo kanowe ombere kwithira akiorwa mwarimu kana aitanwe kana kintu kira kiomba kwithira akietete na mwarimu ka akiorwete mwarimu ura tukethia tukiara chemichemani one akia tombe kwithira twitetheria DCI bombe kwithira antu bao bakiandika statement. After those statement tombe kwithira ka DCI bombe kwithira baki establish the real cause ira ya ombere kwithira yeta na mwarimu uyu nake antu barora ka antu baraba ngwene twithire tuki share our experiences thairora wengwene ukethia we share your experience na your colleague kukethia kwina mantu yo kuthwania ukethira no share brabangi mimi muntu no ethire ekilukira mantu amaumu nkirukia yara wo kilukira so thairora to share ka thairo kethia we share na your colleague your experience kama mantu yara ukilukira tukethira tukisuia mantu yamu. Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ya Kirindini Secondary, Wandini ya Kachio, Gembe South, County ya Meru. Mwingine yo tarikwe bwana maandamano reba kwenda mendikithio yethira kithikirwa ni thirikari. Hii ni ntumure tumikire antu pa sub county ya Mwimbe kirikaro ke mwingi atongere bakiari kirikaro ki puite maandamano yatuma mantu ya mwingi yakethira kiarangaratana yareo mirandi ya witi na mbere bakiuria kari ucho ntere ingi che kwenda mendikithio yathikirwa ni thirikari. Martin Mwambi aina ntetoi. Tongoria na nkinya kariba kaunti nini ya Muthambi barombete nthuke imbithi batikaruthe maandamano kagitaka enda mirandi na nkinya kandarathi ira ithiete na mbere ciumba kuthi na mbere wamera maandamano ni mathirire na ni mathirire obu na tukuma beg that there should be no demonstrations again na ndakauja boda boda ikuga yutukurikia na iraribo igetekanireria about at the battle than the demonstrations na twacoka twerwa njira ya kuma Marima tu Karigini igekirwa Alami of which atumite maandamano manene muno monekana mareta sara nene lakini tunashukuru nontu after maandamano atongoria betu ni baregwire kiao gietu na babanga njira ni tukuthondekora of which contractor ni arikitie na gukinya mbuga wira no ukiona tractor ni mauku bakiaria kagita kwariria thoko injeru ire thiete gwa kwambarino cia Marima baugite ta yari barabara ya Marima kuthibo kathona mukandarathi na njire na thokia Marima ni thiete kwambiria no menya demonstrations igesa gwikarika ono uo kwenda gutwakira because the road and everything is being done is being run or is being constructed by a donor. Donor kegwa demonstrations tayu no kakaberera. So we have begged them that matigakinye area yu ya kugamana the demonstrations. Ona thirikari yongwa it would also be ashamed nontoni marete already matinka na masaini contractor here. Kwa gutoromba ndakajitu ira irari niturae twagia wasiwasi nonto ndakaira ijambere konegana kaire nonto akona unto uote kodiwega na tutikamenejiana nuntu mwana era gwakienda kawa mwira kemugatoka munenkara urio atetagira kaba koruma metagira ina ino tijiana ire jiatekagirwo ruciriko arafu ukarekia gitiratira ku kameretera ni nyoni kana karume gitiratira gwira ukunenkara ino teirio kuringana na bo ayuthi bakaya kwandamana kandarathi bakaura na nkinya mirandi ino etige kuthi na mbere kanegome wona migomo yambiria kaire tutonaga toro tutekaraga mizi twina ukiriro tureka tukiuragia mauntu mama marega kuruthika mama turereretwe ri gukathia atia so mbuge tukugia na upu muthenya omnde na aria bomnde bagonkeni nontu bariria abonde mauntu maria at least mari gutwikira upu keri potera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Kiume kisibitari ya Grace Park ni abite kambi kenda kureta utungata bokinende bodhenjani kiriakari. Utungata bobu ketha bukireta mwa atalamu kumakona mwanya nthiguruni ya Kenya kenda utira akari niba utungatwa na uteabo burabotira mwasina kuora kinyana mpoi muno. Jeremy Mwenda na ribotie. Kwa hii wiki
tuko na camp ambayo tuko na baadhi ya wagonjwa kama 40 hivi ambao watatibiwa magonjwa tofauti tofauti kupitia hii mtambo ya upasuaji inaitwa laparoscopy. Tuko na wataalamu kutoka baadhi ya sehemu za nchi ambao wamekuja kushirikiana na wataalamu wetu wa hapa Meru. Ile operation ya laparoscopy iko na benefits zake. Kawaida mbeleni tulikuwa tunafanyia watu ile operation ya open ama kufungua tumbo na kutumia ile incision kubwa, lakini kwa sasa tunatumia hii ya laparoscopy, kwa kimombo pia inaitwa minimal access surgery. Kwa hii center ya Grace Park tuko na hiyo mpango ambayo ya kufungua hiyo inaitwa endometriosis center, ambayo wagonjwa wanaweza kuja wakapata wataalamu hapa. Hii ndio mtambo inaitwa laparoscopy tower ama mtambo ya kufanya hiyo operation ya laparoscopy. Kawaida ile upasuaji ya kawaida tunatumia macho na mikono, lakini kwa hii operation ya laparoscopy tunatumia, kwa sababu tumesema tunatumia ile cuts kidogo, kwa hivyo mara mingi tunatumia only instruments, na pia hatuangalii direct kwa mgonjwa. Tunatumia ile kamera tumesema tunaweka ndani ya tumbo, ambayo pia ile picha yake itakuja kwa hii screen. Sasa mpasuaji ama daktari atakuwa ameweka ile instruments ndani, lakini anaangalia kwa screen ili aweze kuona ugonjwa na pia kufanya upasuaji. Laparoscopy surgery ni ile ambayo inaitwa minimal invasive surgery, ambayo tunaweka shimo kidogo na kuingisha kamera kwenye tumbo kama unavyoona hapo mbele. My assistant ako na kamera kwa mkono wake wa kushoto. Hii ndio kamera ambayo inaonyesha ndani na iko na lights. Kutoa prostate inaitwa TURP, kwa kimombo ni transurethral resection of the prostate, na kama venye nimeelezea, unakuta kama mzee kama huyu alikuwa ameshindwa, amekuwa na tatizo la kukonjoa kwa siku kadhaa, ambayo wengine unaweza pata shida imeendelea mpaka ikakuwa amewekwa mpira. Hii operation tunatumia mashini ya kisasa. Hii ni kamera ambayo imeingia mpaka ndani pale kwa bladder na prostate. Kambuni ya kubuithia mutu yo kabagara ni kinyite ntere Tharaka kendo kinyithia mwago yo mutu yo ntere uhakari ne bachumirite na wingi kendo kendia na kiama bakambuni baraba bekirite wirane boitana mbere bobuithiria mutu yo kiwango kia euro makena babu na rethaniritie na kambuni ntere Tharaka. Omonthia kariba kano marimanti na mokothima kaunti ya Tharaka Nithi nebeumirite na wingi kuyonera mwago jwa timu kuma kimutu wa Kavagara. Baingi bakionekana gukenwa ni mwago uyu na nginya gutonyera gwikenia. Muthekania kiambambe kuma getimu ino ya Kavagara kiuga be kaunti ya Tharaka Nithi kuretera ekari mwago jwa mutu wa Kavagara. Kiume giki kanda turi kaunti gwetwa Tharaka Nithi kaunti 013 turanja nontu bwa mwago jwa Raha Premium yani Kavagara toga nontu bwa marimanti babata tutarana turiongete Tharaka Nithi kaire marimanti batona kirori giki nene kibareterete kugurwa na mwago jwa mwingi jumeta kambuni yetu ito Joy Millers barani athithia bia kurebe binadamu bietawa Raha Premium Kavagara na Raha Premium ngano na kinya bia kurebia nyomo kana nyamorira turethagia njabietawa
Joy Max. Ukigwetwa ta mutu mwega wa kuruga na ua augite mutu uyu gutikuo te kuonekana anto bathi na mbere na gutumira ni untu no gwikira nkinya inya mwiri wa muntu twabera rira weta ndukene rere kwina ugwe ukauga mutu ugara ukauga kira ongera Kavagara. Usiseme unga, sema Kavagara. Na sisi ndio Kavagara. Weta supermarket, weta ndukene, ukenda ng'ombe chaku jitwa kuitaeria ari kuga cha shiroma yaka mutuka kwetwa Joy Max Kavagara. Ukona Kavagara wonete na Kavagara omanyajo utejo weto nonto mutujo nyanto bare nto bala baitango gena ara mujengone nango gecha thoko ngo gechenya ukatokoro ma Kavagara noko gegetoge tawa power otekonya onde tankio jula kibutina kege akwa kari bare umeretie kuona mwako uyu ni bacokeretie timu ino nkatho nontu bwa kubariongera bakiuga bakathi na mbere na gutumira mutu uyu wa Kavagara si lazima ukuwe na mazo, si ni kweli? Gihana ngahanaga na Kavagara daily. Ndeta nduka-inĩ ndigĩtagia mũtu, ndĩtagia Kavagara yenyewe. Kukuja huku tunasema ni asante sana, karibuni tena. Nikiripotera Wero TV kuma Tharaka, Mbita Makena Uambabo. Akarihi bala chathuri wondine ya thwana tiende West bona ni tikuiru ko kumanira kubwithirwa ndamu ya materu kariba bakere batarite ne bakulukirite thine ya wachiru ko kaita kara yende bari na wetiko kaitene ka thine uyu kinyamuthia na bakethira bekenero rimbo ene kinyaruwe rotumira michio John Thega na utariria nkuluki Mubakari na aturi bakuma ntura ya chathuri wondi ya thwana giciko bunge atigana West na aranda mwenene ya ruje wakwa ya materu ibona nite kuwirwa ko ikira bakuga ndamu no kabateithia bunene gikwibukiro turoni bwao akinde mukiga gatutethia na inya muno no nturarwero karike uguma kompure ne twitite rwero arike uguma kuo aturi bantura tugetha twiro tumira na njira ya kurima na rwero rwatutethia muno na twinka no ntantu babaingi kinya batina miunda nao bagetha bena nafasi ya kombora miunda antu betu aturi betu te aturi babai batukomborethe miunda batina miunda na kune tugetha tukirima na tariga kurima na rwero manto nyanya itunguru sukuma tuteta tugira kuraya kuwe ndi economy yetu getha giukira mwathani murungu atethetie rwero rukeya kwitabura gutekwa gukaura rukauyura twatethuka na njira nyingi muno ingwitikia tukarima sukuma nyanya mboka na inya into bibingi tukarima na kinya kwethira baba ikuo twina miunda kinya bara bangi batinio ingwitikia twaba supply na twinto tu bokai na kinya bo bakethira baetethuka ara barethaira bakira into kuraya ingwitikia bakethaira bakira into kuwe wetu na inya na betu ringi batethuka na inya sana tutikorwa acha kafino tukethira twina kantu tukurema tukona bie kuiwatira inara kagitani waku bakuga untu yenie kumanira ngwataniro gatigati ka tongerie kuma ki thirikari nene na kakinya thirikari ya county bakiwa buibu tongere bakwenda kenda bakomba kwigua bakibukiria uturoni bwao kanchokia ngatho nyingi muno cia tongoria beto kwithira kuma MCA MP na ngabana bawatanirite ibatumite maendeleo atwithira nturene bila nkoramba mangathai ndiromba maendeleo watandito itubaikira itubawate mbaru bawataniro bawatanirite nonto maendeleo ya kinyoka thira ukaya mutongoria na kura atikoro choka na into bira iravio no mangabi atiwa kwenu kuingo chokia ngatho nyingi kuwa atiri ibende na ngwataniro weu endi inkubaririkania kwina ndaracha tukwenda kwithira twinio karabati no ntubaro iruru kwiyaru kumande muno twaite barabara cietu kana twithia ringi tuchokia mantu kwithira tukiaria mantu yamwe yara ringi yarigithio kuluka kenda rwi mwirio yo miaru wiru miakukuma ndemu nebo ya karabati ninkuona ndamwire yao tukaomba kurima sukuma turime nyanya turime itunguru na kinya twethire twimbere ya antu barabangi banthire ingi amwe no gubonanitie muthuro wokire bamwe batongera bagiciaca barabethire tobena mitugo ya kuretha cia mbatho amwe na andu antere ino untu bakuo ntu bakurukiro na igitagwo tene bakibaromba ibarekane na ndeto tainu githindi giki kirare ya ukurare akelele nyingi mamiru antu barorani tatongori batikuwatanira no ibyo ntukona nyantu kwa kiumia mutongori onge uwandroa are amunanda aiko ya gondo ira turacio ichi aretere arareta antu amithimbo na bai na ibanga na ngari ya paki we yare abio
na antu bara babangiri kuya kurwa na antu bara utima antu bana yo na batina thina urwa miki ugeoka point ogero ati support thirikari na antu bara bakonda kuruanithia na antu bamwe wa ilie ndire wo kuringwa ura kuringa imuntu wenu atumiri ni muntu umite kuraya eyite kuranithia antu so itukurana kitendo kiu na tukiwa okia kwitha nibo kwagaro u kabanya atongoria bo bareke kuya wodine tietu ko tukua murungu na batethia no ntu yakawire imbicho pato kuma tambiririe siasa kenji mumuchi tutaikwandwa ke mutunga tutaikwandwa na kinya siasa ira ringa mbere na itara na andwa bona de babo kanda kinya itebia MCA ibereke kubangania andwa pato athara turanto bathire na kiora kinya atongoria pa makanisa ibatumire there na ibaritana antu bo kiripotera ndo cha weru kuma gondi ya thwana giciko bunge atigana West mbeta wa John Thiga Kariba na Gele County Isiolo ni batarite kuria kwandro kwa kumanena kuthuka kwa barabara hira bakua nichangaratanitie wendi bonene barathira kaitene kambura bethera bena thina inene kinyakira rito wita skuru bakiromba thirikari ya county uchumi na kubabwithiria barabara Banta Murangiri aina ribotie Akariba na Gele kambigarba ibaumirite na kwariria thene wa gubo njira injega cia gukurukira ntere niji ndira kaura na inya wa gubo karia ntere na iji hatuna barabara hatuna sahi barabara manyata yetu haina survey yoyote tunataka openings of the roads wakati ya mvua yote tuna manyata yetu watu wamama wanahangaika ndani ya matope hakuna barabara ambayo inatushikisha na lami wanabeba watoto kwa mgongo kwa ajili ya matope hatuna chochote basi tunahitaji barabara zetu za hii area yetu ni mbaya zina shida nyingi sana. Kwa muda mrefu tumezungumza, tumesema, tumefika mpaka kwa chief officer, tumeomba barabara. Last year walituambia by March watakuwa tutengezea hizi barabara za black cotton soil. Kuna changamoto kubwa zaidi ya hizi barabara kwa sababu wazazi wetu hawezi fika kwa hospitali, hawezi fika juu ya lami, watoto wetu wadogo ambao wanaenda shule hawafiki shule on time kwa sababu barabara ni mbovu. Mara 2 ama 3 gari ya kuzima moto imekwama ndani ya matope area na nyumba zikaungua zikaisha. Hasara ya pesa nyingi imepatikana kwa sababu ya barabara mbovu. Itupatie KPR na pia itupatie Kenya Police ama Administration Police kwa ambaye nyumba ambayo imejengwa hapa katika ofisi ya chief. Saizi iko zaidi ya miaka 3 na hatuna usaidizi wote kutoka imejengwa ajili ya security na hakuna security inatusaidia. Bakiaria Nguruki baugite ntura ici na rito baingi muno ku kurombo bici CDF na ya county igitarira bakweza na ambassador na ambassador ici na njira ira kubati kenda kuhakikisha rito bonde iba kuona ambassador ici ntura na ici. Pesa ambayo wanatutengea ni pesa kidogo sana. Kama this year walitutengea 230,000. Na hiyo pesa ni kidogo sana kwa sababu ile watoto wanasoma area hii na si area hii pekee yake 230 ni kutoka Manyata ofisi ya chief Olanagele mpaka huko mali naitwa Yellow Camp mpaka inaitwa aje ni Elboran mpaka Elboran 230,000 hiyo ni kidogo wale watoto wanasoma hapa ni watoto wengi so tumesema tuongezewe pesa ya basari ino hii. Nguruki barombeta kwa kirwa kirati kia ECD intere na iji ECD center hatujapata hii area since 2013 devolution ikuje. Kuanzia bahari ya pale roadblock mpaka hapa chini the whole of half year Wabera ward mpaka Nomads. Hatuna any county government built ECD center. Tuko na shule ambazo kwamba ni primary ziko mbali. Atongeria na barombi gwitira kari ngugi ura kubateria na inya kari na bakurombo gutara atongeria baraba kabaitira ngugi mwaka twitite. Usiseme eti Mungu ndiye ameweka hii mtu. Mungu amekupatia akili, amekupatia busara ya kupiga kura. Usitumie tumbo na usipelekwe na wave ya ukabila ama party. Angalia need your need na ni nani atafanya kazi. Mkiripotera ntoto cha Yoro kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri. Tumrume muna rietu wa mutembei kuma mwonge ntere chechuka are muritingu bisini ya CDF kiri ishio kia chuka ya Bang'ombe inde kuma are wachua ni mauru na are murone witanguine na kuma uno madina yawe ya ambiririe mwekurowe na nabawa batura nende kurombo tethio kuma kiri antu untubura nende bakuromba kaiteneka mubunge wo wa ishio kiu Patrick Munene mutetheri nontu na are muritingu wawe. Narutaga ila ofisini ya CDF ya chuka ya Bang'ombe constituency kwa Patrick Munene na lwala ni ofisini
thina kuga yanjirie ntugu imwe ari ngugini nara anjirie kwigua mwiri ukuthira inya na maguru matuika matikomba akumugwatira akairi no indi mwanka athaino ataromenya thina ino kinya gwethera thiurukanitie na macibitari atimenyete murimo ogwungwa nuriku no mwanka athaino naremetwe ekinya ikuthina kwirutira ngugi ciake. Tukwimwe turi mucemanio wa CDF nipo nambirie kuigua nakanyirirua nuntu na nenkole maiki mboithirie antu negua nakanyirwa nkinetirike na mutungu ari bantu au maguru mari mathiru binya riu ndwari achiria nkanyiriria na gwatuka ni gukanyiririka kabisa gutuntu ninkirutha ya kuria ani twetagira mulaika ace atutethina kamuga kuria kia kunyua amuchalakana na gwatakana kwa mweshimiwa na kugwatuka na gatabo ta kuntethia nwariba nuntu na umana konga thibitari anankinyige thaino ninkirumba antu mawendi mweka mantethie nuntu nintumagira ndawa cia omwe o kiumia ngatumira ndawa cia ciringi 1,000 kuma 2021 naremirwe ni kuthii ni kuma kumutera kioro guceria muntu wa kumukua riu ntiuma thi guceria ndi kibalwa naringekire muno kuma rino nie thina iri nayo ndegua nina kio muno twana muretera utethio turi gikundi some weeks ago thaino nauga atena aterebetesha na nakwenda kinya kuthii cibitari kuringwa MRI. Iromba ria kendi nikiri obisi bobo mubunge gwachuka gamba ng'ombe wamwe na ntu bagwendi bwega babumire kuthina mbere na kumutetheria nikenda athina mbere na gutungatirwa kuma akurwala mauntu ni marungamire na riu watuika wekari ugwekari kwau ninkiromba antu mawendi mwega no amatutethie ninkulomba mweshimiwa ni tauntu ni narutaga wira obisini gwake egwe kiao aci antethererie nikenda thie cibitari ntiritwo nikenda mwaka ucite ngegwa no mwa kuruta wira wa kumucuthira kura watabara na cuthaga rira ringi muntu wothe wa wendi mwega wothe ankigwa ri bantu antethererie poni ngibata kugura ndawa inungolaga o kiumia na ngai akamurathima emamu support abote kuthie cibitari kenda asoka mawirani mawe asapoti manda mwawe nontu manda mwawe na rimwe kugenda kinya ibalwa ana wewe ngwatibota kuthukuma rumena ni mainyerekete muno ontu anagia kuria ni thina kuma chuka gamba ng'ombe Petan Class Chabare ono tukinya muthiwa nteto chia waruthe mugucogere nkathra ontu buguthowatanirite na uni na utuboru ari haini bakwa ni barikirio kinya na twina director wa JKF Mheshimiwa Mutuma Kalembe kinya ni former MCA wa Ruiru Daira mantu ya utaalamu bwa kibiashara na siasa Eric Mutwiri na minority leader kiri mbunge ya county ya Meru Mheshimiwa Mwenda Idhile na utukubaru ari katukudhuya kana tuku break down budget ya mwaka wa 2026-2027 ya thirikari nene tenda kumenya imbio biongwa biriki budget ye na mathwanio ya uwe uri mukari ni yariku no ntu budget ye ni kuwe uri mukenya na niwe muiti wa woti na Mheshimiwa Kalembe kuma saindira uguthikira budget ndamepitie kidogo lakini naruwa ngoka very busy ndira mithikire kithomo but ndina kulu wina kulu yes niko wiritie aya tigira Eric ego kama nani mbonere kanya gakai ende itumithocite into budget making process itambagia le kuthomo budget making process yambirie last year August by the budget review and outlook na kinyana harua tugutaga kira tura expected na kira ambire ko announce na oni objectively ntiwegeza ni ngurite kana tegurite batoka miuga orekari. All right. Mheshimiwa Idhile, karibu. Thank you bwana Edward. Bara bru kanke vya Meru na nakuonde bare. Nyango chokere ngatho ntwa twa khanya ka. Nyambura congratulations. Thank you. Wero imbere citizen kapsa. Kari nda citizen. Nda citizen yekari yopo sawa kapsa. Congratulations to you and the management. Mbuge, thank you for the opportunity to discuss one or two things about the budget. Na tuomba kwa analyze kidogo.
So ithile no ithirite wikorindo na icha power for quite some time. Budget hii ya mwaka yu twitite thirikari seems the biggest budget ire ya kuthomwa na babu buri atongeria ba county buna close to 428 billion. So mwanya wa budget ya thirikari na yuko ndoko mnyandu andi urua 428 billion ya that better the county government still? Yes, 47 of them. 47 of them. Bera buruka mbuge tiraomba kwa analyze na tiraomba kuthigira muno nonto wende the ambisi and there. Nonto most of the time bithandi na tutoma mashinan na kisima wond. But mbuge actually 428 billion imbecha kidogo muno iribure to the counties wanendwande. When bethara nketheta nkiwa one of my biggest agenda kinyare ya nkurombe tike senator weta wakisha mbecha nyingi weta mashinani nonto mbecha ira kana maendeleo ya mwananchi afila maendeleo ya county government thai nara wondi ne kwa kithi everybody feels they na yonde kia bamwenya batikumenya mantu astima batikumenya yonde ne MCA so ibonto county government wetia better allocation. It is so unfortunate mtu wetu Raila Odinga na mamire Raila nuoro ya era devolution ito etia Raila bagi kenda baro era devolution on tuki na kira kibure da kongeleka era 15% of the whole budget nera 15% so ito etia at least 30% and budget era yomba weta wondine ito mimbi yomba weta county government ito mimbi wanendwa becha hii retura tana healthy is devolved. Healthy on the na chivitari ichi on the tuina chona meru na otiyo enroll budget from the national budget. So on the enroll budget from the county government. Meru achi on the irachi nara is just a few referral hospitals. Na healthy is a major department. Ibureta kwa attention. We want to wait more resources chake county government. Na very unfortunate nondo kinyamba jetie county wanendwa ditokura the no mebanga nondo recurrent ite kiongeleka every day lakini budget ite kongeleka eriki na kwa lwanda to inonto ito savure mo county nwegeri economic planning na kwa lwamanto ya budget batwe na county budget bora korea na salary review every year no ya salary review staff bakongelo mbecha all the officers ba promotwa but kutina directly proportional increment ya equitable share non to kinya unsource revenue no netete thina sometimes so collect in amount yangi so gendo gramo bakuwa ikongela mbecha non to ora budget ora budget ebu to progressively account ikura I mean, a national ekura, a county no okura. Non to in a there's more economies. Chirachire, and then you must state US. So, but na economy to ekura, Guinea national okura, meaning, budget will be able to ekura, or non to Kongaleka. So, Ranka Weapon and Rankawa, we need more money to the county government. 428 billion Kitogomono, Parabara Chionde. And MCA. So, Kenya na 15 million, tuweka 23 million weta wanting 15 to MCA, we get 15 out of 23 ke barabara. There are so many roads. So many of them. So it wait more resources. Check county government can manage feel the services of the government. Now, before to the break here, Trikari iliwa ina deficits ya kuriz 1.1 trillion. Na mbesa hii baru urombi burabu nene buraidira buri domestic. Trikari nino ntu trikari itaya projects, rema budgets, iti kumbo sustain and then ikareta urombi bunene kiri mwananchi wa kawaida. Kuromba kuma kiri mwananchi wa kawaida ki na kire kinene kuri maanisha hata kiri economy. Well, ikitokembera ukugabwaga tate mwaka juju budget irato edo mera naro i John Bati ikethero ina deficit
kumaanisha allocations iria thirikari ikirite ni nyingi nkurukia mbechira tukomba kuthurania kire economy yetu na kichoke kiure giaku nkaenda guteka kiure kiu na mantoja tatu tuteka budget kitu kiria kia maana kia mbere revenue ina mbeche kuma projections ya thirikari mwaka juju ni ati bakatha bakiothuranagia 3.5 trillion. Alafu tukaja tukauria kingi ni allocation bakite mbecha ku barenda chitumikana ipunga na atia boga barenda gutumira 4.8 trillion. Alafu kiuria kingi ni efficiency kana mambo guchoke kiuria andiki kia deficit to otaga allocation yu na kwithirwa tutukomba kuthwania mbecha yu na thirikari rionde kinya kethwa allocate mbecha chiringi ria utumika chiringi ri ni kumba kuguna antu na otaga deficit iji ni konyania a whole 1 trillion indi otage ara tumite mbere rionde nyambecha tugite tukothurania itikinya naira ko budget iji na more deficit nguru kinyera tukugera 1.1 na ukona tukinyenya ukinya muchira mwaka tukatha tuithira supplementary budget no tuturomba ukinyaniria ura tugendaga kiuria ni that this time batakwenda baruga bakanyia koromba ome indi utaka tureke economy utaka indications chonde economy iji ituthe tuna very high inflation rates kwa kumaanisha economy yetu nyathai minister akithoma na ugire bara projected economy iji this coming year kakura na 5% indi thai pa kunyia to 4.6 ikumaanisha economy Kenya is not going to do better this year budget iji no ichi tukoromba ndene na kwa gintu gitwa crowding effect kuga mo biashara rira tukombongania mbecha ki biashara yewe etaga kire bank koromba mbecha indi nandi baetete kuchirana na thirikari ndu nya thirikari nyayo ni arete raini ikenda koromba na bank orea kulende thirikari kukwega lucrative non to big sums of money kurande abagochindana na thirikari kwa kumaanisha economy yetu ikaendelea ku suppress nkuruki face ni factors ira tukuga chandu aenderete tukomea wetete inflation itete no ntobambe ya mauta gwitia arande thirikari je kaire etume interest rates chiti ko tutomba kuona mbeche cha kukuria economy yetu ko strategy ije kwithira tukibanga ka budget nene kenda tuichoera na ara toka utha mbecha strategy tuteregira kithirikari ije Kenya Kwanza for example unto President William Ruto rera ijere na ugite bakanyi appetite ya marandu na tukutera inya vasi ndongi muno cha Biblia chia uria barenda gutiga legacy utitigara nchiara marandu na ndi tuketha tukuona policy direction ya baragia na kanywa iki reflect ki priorities ya allocation cha budget na uraba bangite kuithira bakinyagia marandu nontu kinya kethira bakuiva ku boro internally kana domestic borrowing ni ati kira kiongerete zaidi proportion ya deficit budget irite kiongereka o mwaka ko no wira ndo rigutare kiongereka. All right. Kalembe uyu murekeri wa Jomo Kenyatta Foundation kiri proposals chia bandru are aure now propose allocation 7 billion kiri kithomo kia kitina mari kia primary 54.6 billion free day secondary school na 30.7 billion for GSS capitation na achoka endekethia 4.9 billion cho convert 20,000 intern teachers it permanent and pensionable kwambiria January next year. Before budget year, withirite bukiri tangu yatea na do you feel budget year kana allocation yi
ciatethia arito ba kuthoma batewi tumbesa school. I think pana Mutembei sector education is so much oppressed na soa patu ndira na education na ugateka mathina jaria chama ingi jari then education chakara kwa addressed. Even the teachers na alimu, they are stressed. It's only that pari on the line of duty bakaragi kwari non tukeja gutegera the other day I normally go and meet the gender champions para betha vendila nana no tu ituthiaia ituthiurunga mono maskuru na gwita kuona anabara batu tu sponsete thinira bakwita na tukona kanya kwararia na arimu na interact nabo na swinya batu twingora twi bodine I think ketha kwi sector kithomo ni nyiritu muno nontu for example muritona kwenda kwithwe na mauku ja 9 to 10 but ukeja gutega allocation iria mwalimu akwirwa a provide ni ona that mauku ja ujonde I shilingi 40 shillings ote yukula shilingi 40 traveling iria mwalimu gwitika michemane na bina nini iria administrative wadri mu mwana ali kwa shilingi 3. I think kuna a lot of corruption tukomba kwithirwa tukikava that wastages through corruption teka Kenya tina enough money through those borrowings and whatever nontu budget itekete bangi tikumenya wana gwitite nontu no mwanga ithiro kuri ngole kwenda kwa chief at the end of the day kinya tukauga ina deficit no mwanga bachwa na ithuru no mwana inchi ukongero tax na icho wona njira ingi ire koneka yes becha ikoneka but when it comes to spending itekinyira mwana uri kwirwa ni batare gwita so kwina a lot of stress ibi tumaona ana inya rimwe kuona kwina a lot of abo kuria kwa stress the unrest ire imaskuru neja mwalimu is stressed muchiari is stressed na mwana inyo yangu na stress nondo ate kuona all necessities ire kwendekana. I think that in becha yu naru abadi athomere ikomba kwa implemented without wastages. I think chomba kutethia mwana but not in Kenya. Wow. Not in Kenya. Yes, imo kuni gato gwiria thai but go and meet the teachers and the children in the school. Bagusimurie you cry. Kijana bagwita through. Watelo Mheshimiwa Kalembe, Eric na Idile tuyoke break tuichoka kwenda ku break down budget ye on the kendenya mwananchi twarandia mwananchi we ngono watura imbio biongwa I expect kana imbio biongwa akwenda kuibo kire budget ye na tabiona kana kwenda obiona na obiona kire budget ye tukiyoke break ngotie na rono rowit na mbere bwa MOS tuichokera ndiro waria rokuthuja budget ya mwaka 2026 2027.